babu kular khong jirem mulong kajing themu jong sarkar MDA hame khlia po kajing ilam jong NPP ban pen mi ikot yarap dan negaj al hebok ban yarap ikna puli ke ban yale ya ke exam SSLC arjar pesan ya ke balatip kum ke CM impact i guidebook for SSLC examination arjar pesan kelalong pen ban kum kerensan jong kamsan himasima dan political issue jong ke sarkar MDA itu om tanggata kaseng ling persak ke VPP kala kenter teng ya kini kerkom yalap politik bari lani ka hidden political agendas jong ke NPP kidon bon ba kimat bek ba kide bantep ban sai bha bat kide ro pendapit mat sendon bha kedar yiki bu sinti jong ke sarkar MD itu hapok jeng yalam kemat jong ke NPP namar la plan ya ka da kita kiro start kiro sempang bat tebet bha ki balathung khnang dang sarkar dan ni konsultan khnang ba kiro ba kin optip nes nutu Henry kit sungop bej bat ngat dui haka jeng riam lane political trap pasta jongki kani kala deru ke jok plan bakal lale dak sarkar pedang lane ke central government jong ke NDA Delhi ka sarkar NDA Delhi kala le ya borok skin ki kamperoy bat kam le bhai ke ba hak kerteng prime minister lot hang neru kilas dang le hikum jo da ka ba ai kerteng lot chief minister Henry hang ni pat ka syap jong ke NPP ka de ka kotbok bat la plan lu paru bai kena puli SSLC arjarap san kin sadap khat parasnam usnam arjarap pra kumta kin sa thep vot yeki vot jongki hakador kot hak NPP usnam arjarap pra kakot gajbok abadon lang kador jong chief minister hakani ka gajbok kalam nanti imat seta henry kerkom sampat ikini gajbok sekinong hika jong school kimlong saki ki berhenti not uniform and unfair kituk school ki bapelong ki sentar jong private SSLC selection test ki yo ya kening gajbok kat bak tu pat ki bomde ki sentar private selection test kim yo setie la supha pe hi na website jong embos kane kamot bak sarkar kasami kini gajbok tangkum basi pawa next call ki badon ke jala kat balai pawa pat kim yo gajbok setie la da ka sarkar kamla basamlut sabarok school kabakum kata ka sarkar kalong ka sarkar ka balai siling khamar ka wei pat ka bakham serkei bat ima kalong bakane ka sarkar MD itu kelas dang bermusilia dan political interference ia kibor penyai exam jok embos kebalong kabor penyai exam balai loj dan autonomous body naduk kibor mensua Henry mentapat imat ke embos kala kalong penban tangkum kenyang kongu dan ke political agency jong sarkar lada kalong kene kurkom kandon ke jengma ka beserkai pha iki noi kon ke exam SSLC hadin habot lada syak musilia sarkar dan political interference kan support kapor begitu kena kibayajan itu ik politician kin pas bhabej ya ke exam SSLC but HSSLC kat bak itu pat ki bomya dei ne jan but politician kin supel wala da kile bha ke exam kumbalong ka exam apply kam sarkar hakini kpor henry ka bakhama bat kham sarkai chu kalong bayo mi sak pandam sile ani wat ing baki mak jung kena SSLC but HSSLC lada ailat ik politician ban korban ne tuklar ia kam exam lada uni kena kayo not pra kibor bahalor kin pak pendam sile no ban pelong ikan not pramak saka prapumak kumbaji kam tungkam nong hikai school hakituk snam gibal dab kipat ba ki de ban husier yo kaji sya kane ka apot yo ba om toshu banya babe heden lapan kut ubak babu kular khong jeram kane ka de kerwo no babu kular khong jeram